khona usuke ngathi ngifaka amathayizi wavela wazohlala nje kade akaqoke lutho ugqoke nje ithawula lingelutho akho lutho ngaphansi so yonke lento iyangixaka ukuthi 200 nje ngale umuntu singathini wena ubukele wena hayi ngangambuza ukuthi kwenzakalani wavela wasimayela washo cha mina ngifuna ukwazi ngempela ukuthi uchaza ukuthini umuthi enene angigqoki hayi uyangihlambalaza phela musho kanjalo uyangihlambalaza khona usuke ngathi ngifika lapha nje ekseni wangibiza wathi wena yazi khona into ekufuna ngikubhekele yona ekamelweni lapha nobhinqa ithawula yini wade sifuna umbhele yona maye ngibiza umzali ekamelweni ukuthi angambhekela ekwelinye ikamela manje ekamelweni vela liqathaza ithawula aqoke lutho so njengomuntu ohlisa kwa ungathini maye kubiza kubeza ekamelweni ithawula libhinqile phela khona lutho ngaphansi vela aliqathaza masese ngiyigqokela ubra ngiyigqokela itight ngiphuma kwami noma ngiyela kwelinye ikamera wena usubona ukuthi angigqokile noma ngibhinqa ithawula ke ubona ukuthi angigqokile ngisuke ngazi ukuthi uzoqhamuka ngakuphi Ngibuyelele mbukelo weVumani film lo khuluma uVumani walile kwamhlabele nganosulu madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhubalo nibuye egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona uyaphila mawami yebo ngiyaphila futhi nami ngiyaphila usibonga ukuvashela wena igama lami ngoVumani from iVumani film sibonga usibhalele noma kuthatha isikhathi usiphendule ngabe nje mama ulandisa umbukeli ulandise nathi ukuthi yini ekubeka la ngalesikhathi nginenkinga la bhuti kunobhuti ohlala eNewland ubhuti lo ngamthola nje ngomngani wami ngoba hayi unesandla esihle ekwenzeni izinto zasendlini uyakha yonke into nje ama-tiles yabo nje uyenza yonke into so ngokuthi ke nami ke ekhaya lami ngidinga umuntu futhi ngabona isandla sakhe ukuthi ayicha sihle impela ngase ngiyamcela ukuthi nene angixhumanise naye wangixhumanisa ke nalo bhuti hayi saxhumana saxoxa sazwana wathi uzoza azobheka umsebenzi ukuthi umsebenzi uyinto engakanani sikhulume wafika ngempela ubhuti hayi wabheka umsebenzi wawuthola futhi hayi vele nami ngithi ngiyazi ukuthi into ayaziyo sase sikhulumela ke naphezulu kwemali salo savumelana ngakho konke esasikhulume ngakho hayi ke wafika kubhuti futhi nomsebenzi nje hayi cha ukwenza kahle waqala nje wawenza and futhi ngamnika nemali yakhe uhalf indaba ke silana ke manje bhuti ke manje mase ke sezoqeda ke imali akasafuna imali ubhuti sekhuluma ezinye izinto manje angazi ukuthi yini le ngempela esimenza ukuthi asekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo ukuthi usengibone nginjani noma sekwenzakalani kodwa nje iyangixaka lento yakhe manje ngithi hayi isingaphezulu kwamandla ami manje lento ngoba yena indlela akhuluma ngayo ukhuluma izifo engazi ukuthi khona esavumelana ngakho maybe mina engazi ukuthi navumelana ngani ngathi mama yini into eyinkinga la kahle kahle umbukeli kungenza usathidekile ukuthi kwenzakalani imali mina ngokwazi kwami ukuthi imali engakaqedi ukumkhokhela yona ngoba ngamkhokhela uwafu sekufanele manje ngiqedele mengithi ngimnika imali hayi akasafuna imali ubhuti ukhuluma ezinye izinto nje iziphi ezinye izinto mama mhlawumbe ukukhulumela ngani ukukhulumela ngamatshe ukhuluma ngothando nje usewumuntu osengathi useyangithanda hayi usewumuntu nje osefuna nje engazi ukuthi nje into yethu nje ingaba yinto ngizobeka kanjani udouble sport ngizobeka kanjani ukuthi angazi lento mina ngizoyibeka kanjani kodwa indlela enza ngayo ezife engazi ukuthi mhlambe shuthi sesiyathandana ngawenza ngakhona angazi wenzani nayenzayo usenokuthi nje yabo umuntu umefika endlini engathi usekwazi ukudlula lo muntu ongaqhamuka endlini mhlambe afike asibone sisobabili angabona enye picture yabona nje usezenza umnomzana walapha ekhaya yabo noma enzani noma engena endlini sengathi uthi nje wakhona ifridge uyayivulela uyazenzela nje yonke into so manje ngiunderstand ukuthi kwenza noma mhlambe ukulunga kwami ngisuke ngamjwayeza kakhulu ngoba la ekhaya vele kanginamuntu and ngihlalela naye ingane sinengane zamantombazana manje ngifuna ngicacisele kahle ke public ukuthi asho ukuthi ngempela yini le mina ayaziyo mina ngingayazi kanti yisiphi lesivumelana athi mekhuluma ngaso engasazi ukuthi isiphi ngoba ngempela ngisazi so uthi ubona intombi kuwena futhi usebona intombi ngoba nje uyablafa nje yabo umuntu bese ukeblafa mekhuluma namagama nje akhuluma ngawo nje uma ungaseqhamuka umuntu sinaye hayi inkosi angabona ukuthi hayi nginamanga
South Africa yonke bengisacela ningisondezele ubhuti asondele ayikhulumele ukuthi kahle kahle wafika ezosebenza manje ngazuthi usebona intombi manje wemama wena ayikho mhlawumbe into awugqoki mhlawumbe into ezimfishane ekhaya lutho ngimhlonipha kabi nje yes mengingedwa ke phela ikukwami kusekhaya lami ngiyayigqokela lokho engiyigqokela kona kodwa mekhona hayi inhlobo ngiyam-understand ngiyamhlonipha kwase isikhathi ngiye ngimnikeshe isikhathi mhlawumbe mesebenza ngize ngihambe noma ke mhlawumbe into engibonayo ukuthi kushuthi ngisuke ngamnyekela kakhulu sahleka kakhulu vele kuye kushiwo ukuthi ungahleki kakhulu nomuntu osebenzayo fanele umnike limit yabo maybe ke mhlawumbe ilapho ke mhlawumbe angazi impela ngithi nje akangitshela ukuthi khona mhlawumbe lokho akwaziyo mina ngakwazi Nkosi uhlahle kancane nje mama kancane ucosondele webhuda uyaphila bhuti Ngiyaphila njani futhi naphi siyaphila igama lami nguvumani from Ivumani Film webhuti ngisuka le kwakhubalo nibuye egcini phansi emanguzi madoda duze naseMozambique awusho webhuti umama uyamazi yebo ngiyamazi shishi ukumazi kwami bekumuntu bejwayele ukungibizela umsebenzi njengoba ngumuntu osebenza umsebenzi yezandla mhlambe ngipenda lapha kwakhe ngifaka amathayisi izinto ezikanjalo nje kwagcina nje kumuntu nami okhombisa ukuba open kimi nami wagcina ngumuntu omjwayelayo ke njengomuntu omsizayo ngabe kukhona okunye ngaphezulu kwalokho wena mhlawumbe osukubona kuyena no mfethu ngizosho nje ngendlela engachaza ngayo ngicine nami ngihluleka ngoba bengeke ngithi manje ngibhizi lapha kwakhe ngithole umuntu nje osehambe engaqokile nami ngumuntu wesilisa ngicine nami sengilingeka ke phela ngoba nami ngumuntu phela onemiso ngicela sengichaza inkinga nami engiyibonayo ukuthi iyangehlula ngizosho nje bhuti wami ngithi ngehlulekile mangibuka isikhathi njalo mangifikile uthola umuntu ohamba ugqoka izinto ezibonayo ukuthi ena zami ziyangilinga ngicine ngingasazi uma shuthi ufuna ngisebenze noma ufuna ngincakole ngendlela asuke ena enza ngayo la kwakhe so ngicela nami sengichaza inkinga nami engixakile ke sukubalele noma sokubanda mase uhamba nqunu kanjani akagqokile lutho usuke egqokeni usuke egqoka izinto ezibonayo ukuthi azikho endleleni nawe ugcina ulengeka nje umuntu wesilisa into sokubanda noma sokushisa sometimes uthola ukuthi nje vele ilanga lipholile kahle mhlambe nje kusukela ko10 kuyaphezulu manje wena usubone opportunity kumuntu okuqashile ukuthi nami ngibuka ukuthi phela nangu mfethu uMangcobo mfethu khona ongawokumtshela mfethu nangu sihleli naye mfethu Mangcobo angazi ngizothini ngana kwethu ngiyazi ngiyakuhlonipha njengomuntu wangibiza njengomuntu othanda umsebenzi wami kodwa ngicine sengihluleka ngendlela engibuke nawe indlela owenza ngayo la ekhaya lakho ngibona indlela nawe osuke wakhombisa ukukhululeka kakhulu ungaqoki uhambe nje noma kanjani endlini hayibo lakhe ngangengagqoka mina wakwangibona nje ngingaqokile wabona nje umzimba wami mengiyigqokela ubra ngiyigqokela itight ngiphuma kwami noma ngiyela kwelenye ikamera wena usubona ukuthi angigqokile noma ngibhinqa ithawula ke ubona ukuthi angigqokile ngisuke ngazi ukuthi uzoqhamuka ngakuphi ngoba phela kwesinye isikhathi wena uyiqhamukela la uqhamuka ngakhona ngiye nanokuthi ungakuphi ke kwesinye isikhathi sekuyilokho nje sengazi ukuthi ukhulume zonke lezi zinto cha mina ngifuna ukwazi ngempela ukuthi uchaza ukuthini muthi enene angigqoki hayi uyangihlambalaza phela musho kanjalo uyangihlambalaza khona usuke ngathi ngifika lapha nje ekseni wangibiza wathi wena yazi khona into ekufuna ngikubhekele yona ekamelweni lapha nobhinqa ithawula yini wade sifuna umbhele yona maye ngibiza umzali ekamelweni ukuthi ngambhekela kwelinye ikamela mafika ekamelweni vela liqathaza ithawula aqoke lutho so njengomuntu ohlisa kwa ungathini maye ngibiza kubeza ekamelweni ithawula libhinqile phela khona lutho ngaphansi vela aliqathaza masese ukuthi ngeze ukuthi vele indaba isala ngake mama ngabe mhlawumbe ithawula lawa ngephutha alizanga khothawula lalike lawa ngangilibhinqa impela lawa nini ngathi ngulandela ungene ekamelweni aqathaza ithawula mama awucabanga ukuthi mhlawumbe ngalesikhathi leso uhamba mhlawumbe ugqoke ezinye izinto mhlawumbe yabona awucanga mhlawumbe umbukeli uzocanga mhlawumbe wawumheha lutho ngangamhehe nje ukujwayele nje ujwayele ukuthi angibone kwesinye isikhathi ngiyiphithizelele ekitchen engaphandle ngoba ke ngawubayilelo suku ke kwenzeka kodwa nje aliwangithawula alizange nje liwe unamanga nje alizange ayikhuluma lakhe usiqamana khuluma like yini ekwenza ukuthi umthandi ngabe indlela agqoka ngayo noma bove umthandi nami ngicina sengibona ukuthi umuntu usemathambeni ngiyafisa ukuthi ngivele ngihlambuluke ukuthi cha
siswama angazi kufanele ngithini kodwa ngibona umuntu obalekile singazama ukuthi manje leyo nto ke leyo yasikubonisa ukuthi mina ke manje indlela osuka ekuthanga ngayo kimi indlela osuka ekuthanga ngayo kimi isuka yangingana indlela oyiveza mina ngifuna ukunika imali zakho uphume kumina mhlambe lakhe mfowethu ngoba wathi uzosebenza lapho bungayi kuyozamela umndeni wakho ngamela wena impela umndeni njengomuntu onomndeni kodwa ke uthini ngomfazi wakho ngumuntu wesilisa ngawe uyazi ukuthi singabantu abagcina ngesisiwiki ngoba indlela abekuthanga ngayo kunzima khona phela ngeke ifike kahle kunkosikazi kodwa ngizama ukuchaza ukuthi iqalephi nami ngicine ngikwazi ukuthi ufila kanjani ngoba kuletha la kuba umhlaba hayibo khona nokwethuka phela ngoba nokwethuka phela ngoba umuntu ngoba nakhe ngenandoda ekubizile wena nje wabona ngenandoda wabona ukuthi nje usinto wafika lapha awuboni wena odwa ngicela ifika la indlela owenza ngayo kahle kanje nakhe awuyangixaka mama awucabanga ukuthi uyakuthanda ngempela mhlawumbe ungithanda ngale ndlela ayenze ngayo umuntu bekuthanda phela uyasho akhuluma hayi ukuthi athi ukuthi ngamfensa mina shuthi ngam-attract ngamfensile ngana kwethu kaningi kakhulu yini edala ukuthi ungamtsheli kanjani kwawenza kanjani indaba ngidala ukuthi ungamtsheli straight awungitshelanga ngani ngempela yini ongangitshela wathini kwena kwakunzima phela uma kuthi wena kimi wena cha umsebenzi wakho ave umuhle sengifisa ukwazi ukuthi kazi mangabe ena unomkakhe niphila kanjani ngakho njalo futhi ngaleya kwakuyini lapho kwenzekalani kwakunini sahlala nje phansi saxoxa nje njengalezo ndaba sekaningi sixoxa into eningi hayi ngoba ngifeke kunika ukudla kodwa akuphelele kudlela ukuchaza ngawo ngiyaphekela njengoba umuntu usuke wena uveze ukuthi mina umuntu osilekhaya so nami ngiyaphela njengomuntu wesilisa ngiyikhulume ukudla kupheka umama phela bepheke impela lapha ngiphekela ancome ukudla mina kanjalo ancome nje abonga mencoma wema awukwazi kwamnandi ukudla kwakho mama awungathi nala kuqhamuke ngakhona asho ukuthi siyanqola hayi ukuthi bese sijwayelene kakhulu ngifuna uqamba mhlawumbe mina ke ngimnike lokho mhlawumbe khona into oke wamupha zona ezinye akukho ukudla nje khona usuke ngengathi ngifaka amathayizi wavela wazohlala nje kade akagqoke lutho gqoke nje ithawula lingelutho akho lutho ngaphansi so yonke lento iyangixaka ukuthi 200 njengale umuntu usingathini wena ubumtshele wena hayi ngangambuza ukuthi kwenzakalani vela wasimayela wahle amasho lutho hayi ngibe wrong ngokuthi ngempela lagcina nje inkinga yami nje ukuthi nje wena unamanga awucabanga mhlawumbe wayibhinqa maybe kade ibhinqa ngicabanga mhlawumbe ngaphakathi kwakunento efana ayikho into yayikhona ngendlela engangibona ukuthi mangigobile uhlele esitulweni ngoba amathayizi ami ithawula aliphi akukho lutho ngaphansi hayi cha abantu hayi so ngagcina ngingazi ukuthi isho indaba isala nami indaba inethawula nje kuwena ithawula nje ngakufaka kwami ithawula nje ngase ngifuna wena ngethawula nje ngase ngifuna wena ngabe uke wayifuna imali yakho akukweleta imali wagcina phela singabantu yena esingazange sixabane kuyona imali ngoba kuhle kahle emalini kuhle ngoba uyakwazi lokho hayi emalini kodwa nje kunalokho ukuthi akasayifuni yena imali ekuthatha njengomuntu ongidingayo yena akasayifuni yena imali manje ngifuna indaba yemali hayi awuthenga idrink hayi ukuthi uyena ongasayifuni imali ngakwazi kwakuhluleka nje ukuyikhulumela uthi hayi mina mama ngiyakuthanda kwasho kwacima nje hayi zonke lezi zinto osuzenza mina ngisazazi lezi zinto osuzenza manje angazi ngelinye ilanga uright ngelinye ilanga ukho right ngelinye ilanga uyayifuna imali yakho ngelinye ilanga uyifuna imali yakho mina sengididekile hayi siqale kahle impela lakho into yethu ibikahle ibiza kahle impela kodwa nje manje hayi ngabona uzoze ugcina ungiqhatha phela ungiqhatha nomuntu wakho ngoba manje nesikhathi esiningi awusafuni nokuhamba nale ndlu leyo ubuhlala kuyona ubuye ulale kuyona usulala usuwala ekhaya uphinda lale lapha hayi phela ngamthathela indawo ngoba ukude bese isikhathi ubuya ngabi nayilo indlela yokugoduka mhlamba aqedele ethatha ufuna ukusheshe uqede umsebenzi so kune room kalala kuyona hayi ke manje usehlala kwese isikhathi kuzicishe akaza afika ekamereni lakho mhlawumbe hayi akaza afika kugcina nje dining room nale yathanele ngakwawa namathawula ngiyayiqala leyo ngoba ekamereni ungena ngoba ezokwenza umsebenzi hayi ngoba eze mina manje nje zonke izinto engikhulunyela lakhe cha lakho uyangichitha abafo uyakhuluma nje bekhuluma kodwa izinto eziningi edatha nami ngize ngicina ngihetheka indlela naye asukwenza ngayo izinto wanginika impela into ofanele ngihlale kuyona kodwa ubeyayethi kimi ahlale sonke la edane ngesibuka iTV kodwa le ndle engikuyona inayo yonke into so ke fanele mina ngibe umuntu okhululekayo kuyona so nami ngokubuka ngezizungu kanjani ngendle ephelele yonke into ngaphela ihlalele ngoba ngokuthi nje mhlawumbe benesizungu so uyabona noma ekuphakwa nje lethiwa lekho kudla ukuthi ukudla okukhombisa ukuthi umuntu okhathazekile ngami ukudla kwakhe mhlawumbe ukudla kwakhe akudani imbangela mfethu ukudla kunjani okunomano mfethu ukudla nje ngizima kakhulu mfethu kufakwe zonke izinongo nami ngibuye ngiyixwaye ukuthi ngempela ngabe 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 sengibola ekhaya ngoba umuntu
umuntu oletha amanzi bethe ashushu ngifundisiwe ngafundisa indwangu ekhaya kusuke mina-ke kusula izandla ngicele. yonke le nto Hayibo. leyo uyabona lo Ukuphakela ukuthi manje uphakela fanele phakela baba la ekhaya ngikhombisa ukuthi uyisebenza. so ungathini makunjalo Fanele ngize ngikhombisa ukuthi So, uyisebenza ngiyangana ngithi ukuthi naku mina- ukudla. ngibona ukuthi masizame le ndlela yethu ngoba vele nawe uyihlalela kho baba la ekhaya Uzame ini Indlela owenza ngayo unomuntu wakho. kimi edatha Mina nami ngiyasonta ngidinga ngiyakholwa mina ngiyasonta. kusho lutho Hayibo. akusho ngaphela unemizwa na Hayi manje nginemizwa imizwa ukuthi ngiyicede ngelo iyadinga wena. lokhu- Hayi lokhu ngisengakwenza isebenza. soft sorry ngiyaxolisa. impela nami ngibone Hayi ngiyaxolisa-ke bengazi ukuthi sengihambe kwaze kwaba kanjalo. Hayi, yini oyifisayo kuyena Hayi fisa hayi. konke okuhle ukuthi ngiyazivele sincenga impilo yaphambili naye njengomuntu engimbona ukuthi Uyincenga kanjani kwimpilo umuntu okade ekufuna umbona ukuthi uyakufuna zonke izenzo Mina- izenzo zakho Hayibo, kodwa hayi. izenzo zakho Hayibo. ngempela ey'dala lokho Ey'dala lokho. ngibona kuyicala ukuthula kanti ziningi izinto oyivezayo ke muntu Mina njengomuntu phela sabantu angithi sabantu. Kodwa hhayi Mina ngalolu ngiyekhale la nithi kweminye imizi niphathiswa kwezinja menisebenza nenza yonke izinto abelungu benzani nathi ngeke umsebenzele umuntu omnyama ngoba umuntu omnyama uphathiswa kwenza. ayisesibasebenzela abantu kodwa indlela ekutha ngabo Hayi, iyangithusa hayi. mina Mina ekutha bengithi njengomuntu ngikwenza umuntu engathi ngubaba la ekhaya ubhuti wena kumina. umuntu okwazi Ubhuti ukuthi isivulele wakho. efrijini ubheke noma yini ungazulinde mina ntonto Yes. ethonke esefrijini sebenzisa Yebo mina ngize ngokusebenza la ekhaya ngizile Eh. ukuthi kube kanje ngendlela owenza ngayo sengisho ukuthi ngelinye ilanga nami phela ngigcine ngidideka mayethi kufanele kushisa inyama ngoba kunomuntu okukhona mina so uma izongikhathazekela konke lokho ke mina ngeke ngikwazi ukugcina ngiyichaza Hayi into futhi mina kuwena nje funa ngiyichaze nami nje ukuthi ukuthi vele ngangenza mina into ongayazi wena ukwazi ukuphathwa kahle wena ujwayele nala mhlambe nala uhlala khona ujwayele ukujikela nje ukudla kuthiwa nakho awuyazi lento wena bengiyenza no futhi kodwa kuwena lokho kwenzayo ngibe wrong ukuthi ngiyangidinga empilweni uqinisile ngibe akufunakala wrong ngigcine ngiba ngokuthi weak mina ngikuthathe nama ngihlalo bala kuwena umsebenzi ukuthi ngikwenze ngiyadinga ngoba sengazi ukuthi usuwumuntu wasekhaya vele la ekhaya akunandoda akunamfana akunamuntu kodwa manje Futhi usuku ngenze nosuku wrong. mangisebenza ngitshela akho ndoda mina ngithini usuku nosuku ngiyasebenza Cha, akho ndoda nawe la ekhaya. ubuyibona So, shuthi ngiyayiveza ukuthi mina hayi ukuthi angilokhunga kuwena ukuze sikwazi ukuqhubeka ngibe wrong nendlela. wena kushuthi la uhlala khona vele awuyazi impatho ngokukulethela nge-tray ngokuthi nje la endlini ikhululeka usufana Hayi, ayikho kanjalo, ayikho kanjalo, usubona ngane ukuthi wethu. Into engiyibukayo mina, hayi mina ngiyabonga indlela oveze ngayizenzo kumina hayi shuthi ngiveze sengaba kabi icala ukuthi lami ukuthi ngithule usuyangifundisela ngayiveza nakwelinye inkulumo ukuthi ilanga. ukuthi balekile Hayi shuthi ngikuveze kabi usungifundisela So, indlela eyiyona. ayikho into oyicabangayo ngayo uthi nangu ucela nizami hayi ngeke ngisakwazi ukuzama befanele leyo nto ayisho kahle hayi ngale ndlela besenza ngayo yena besenza ngathi vele sesiyikona benzani kadeni kufanele kodwa ngibe into engiyikhona uma uzoqhamuka usufaka amathawula wena ngalesikhathi ukuyithawula laphana wawuthi angenzeni mina nakho ungibizele ekamelweni kathi nje lawa nini wawusuke emanzini athi ugeza usudlula nethawula mina ngisemathayi ngifaka amathayisi uma ngikulandela ungibiza kuyithawula phansi alizange liwe nkosi yami wena wavele wahleka waye ungasho waye wawuhleka sorry anginakithi yena ngilifasanga ithawula alizange liwe yes ukuthi ngenze ngahle njani uqinisile kodwa angizange liwe aliwanga gcina into engibizele na ngiyibona ngoba ngathi khona funa ngiyibona uma ngifika lapha ayikho into engafika ngayibona kwawethawula nje aliwanga so awungathini kona mawumuntu aliwanga ithawula lakhe hawu wazi waqamba amanga yabo ngangilifakile kodwa hayi ukuthi la akukho mhlawumbe oke wacisha wakwenza khona ulaka hayi ngaphandle kokungibrasha nje nokuthi nje mhlawumbe ihug phela kukhona isikhathi sokuthi umuntu akunjani ihug ayinamathele ihug yini hayi le hug ngathi akusayona uyena ogcina ithandi ihagi ngoba isikhathi esiningi uyafuna amahlangana ngifika nje inamathele so konke lokho bungathini yini befuna ihaki mufika nje khathi esiningi ngigcine seyithanda kakhulu ihagi mangifika mina bese ngiyithanda yena bese efuna siqale ngawo hawu yimi bese ngiyithanda konke mina konke yimi mama wena bufila kanjani uma uhakana nolaka cha phela isilungu bufila kanjani uma uhakana nolaka bengifila nje njengokuthi ngihaga ubhuti wami ngihako mhlambe nomzalwane mesakhana mhlambe ngajwayele esontweni kuyahagwana phela esontweni manje-ke ngishuthi ngithathe umuntu nje engazi ukuthi ubuhaga kushuthi wazi ukuthi uhaga suyanamathela shuthi ngithathile nje bengazi wena bafika bekwenza ufila nami phela ngiyithandile ngendlela abenza ngayo qale ngangayinaka kodwa ngagcina ngiyibona ayile hagi lena khona ekuxoxayo yes umuntu wesilisa phela nami ngiyayibona izwa so nje into eyiningi awukhulumi ngani ngibona ukusilekha mina ngendlela awukhulumi ngani eveza ngayo wena bubona udlala kancane ingoma ishe ngibone ngidlala kancane mina ngoba ube actor njengomuntu ofuna abe mina kade sambile nendlela yethu impela hayibo ubu-actor kancane wena South Africa ngibone kanjalo ngathi mina umuntu osuka hayi lakhe thatha imali yakho thatha imali yakho uphume kwami thatha imali yakho uphume noma ungalokho okuncane ongakwenzanga sengokwenza ngamangala kusho ukuthi ngabe yena mhlawumbe yena isi-extra imali mina ukhokhele angisakolotiki mekunjalo
Misi esho mina saqeda mina nako kodwa ngicela sengikubona unginika imali njalo manje kunemali yokugibela kanjalo sorry ke lakhe ngiyaxolisa so ke ngathi konke lokhu ukuthi hayibo imini umshito nenkinga awubona uzolahlela umsebenzi akayeke manje ngayakulula ukungilahlekela ngoba indlela enza ngayo ukhomba ukuthi khona nje uchomo wakhe afuna ukuthi angihlanganise naye ngeke ngisakuhlanganisa naye hayi ngeke ngisakuhlanganisa naye awubona uzolahlela umsebenzi okusebenzelayo nishana amahaki hayi ngeke akayeke ngeke uyikhumbule ihaki ngisafuna kwahaki yakhe ihaki mina bengathi nje bhuti phela hayi angibona kodwa ukuthi ngizaba wedinga ngoba awu bese ngeve sisebenza kamnandi bese ngeve sisebenzisana kahle ima awubona ukuthi manje in future kumele ufunde ukuthi umuntu wesilisa kushuthi akumele umhage ngenye indlela cha angikuboni lokho ngoba vele into esiyenzayo nasesontweni kuyahagwana shuthi kufanele singahagani ke akaze kukho la kuthiwa umuntu wesifazana ngamhagi khona umuntu wesilisa kuyahagwana nje sikujwayele lokho shuthi mina ngihaga umuntu ongayazi ihagi phela ahlukile akhona amahagi ihagi yiyo umuntu ongathandana naye ihlukile ayifana leyo vele onamathela onamathela lento ngoba khona usuke ngithe ngifika ngalo kwakumgqibelo angithanga ngizobabikho wathi fika ongcono ngenza usuku olufishane sheshe uhamba ngifika kunamateka amashasha uthi seyipha ngiphasona uthi ubonga umsebenzi wami ngagcina ngidideke ukuthi ngempela kuseyikhona injabulo noma kwenzakalana wabona asuka esitolo awu hayi ayisasuka esitolo amateka engakuchazela kahle ngawo ngathi nene bethenge bekuyisipho besengela umntana amangamlingani usayizi wabangibeke kanjalo ngibeke kanjalo kuze kube usayizi wami ngathi linganisa kanti azokulingana awu hayi so konke lokho ngathini ke lapha wona bhuti uma ucinga izinto ezikanjalo umuntu wesilisa so kwasokusho ukuthi ngayibuka kanjalo lonto kwasokuthi ngiyakufuna pho manje ngifuna la ngikuthatha lapho lokukhombisa ngazo ke ukuthi yini ke singakuthathi la yini esezokuthatha ngoba phela angazi mhlawumbe noma mhlawumbe ube nokuxwana noma ube usabe angabe ngisazi mina kodwa izenzo zakho ikhomba ukuthi umuntu ofuna abe yiwapha amagama ofuna ukwasho mama kuyo yonke lento lesiyenzakele phakathi kwenu mina ngithi ngiyaxolisa ukuthi ngikunike leyo nto ukuthi uzuyitshela ukuthi mhlambe ngalezi zinto ebengikwenzela zona wena usubona ukuthi ngoba bengikufuna ngiyaxolisa sisebenze kahle kabi nawe lakhe ngiyabonga kodwa nje awu into obusuzenza hayi ngiyabonga shima wena bese kuyikwakho phela kwami bese mina bese ngize ngisabe kangaba isho makhelwane nje bayitshela ukuthi hayi siyathandana thina sobabili bafuna ukuthini ke cha kuzongithusa mayebeka kanjalo ngoba uyena umuntu osuke wavula izandla kimi wathi yonke into esekhala lana akhululeke ekhala lana akho umuntu ozokushaya akho baba la ikhala lami le uzocela ukuthi mhlambe ngixoliseke uma ukuthi mhlambe ngithathe ngamawala ngoba nama ngifuna ulahlekelwa umsebenzi ngoba abaningi abantu ongithembisa ukuthi ngesandla sami leso esichazayo so ngicela ukuthi ngikunike lelo thuba lokuxolisa mhlawumbe ngithathe ngamawala kodwa ngibuye kuyiwena mina odalthi ngigcine ngumuntu ofika kuleli ngifike kuyona kodwa hayi angiboni emva kwalokho mama mina njengomuntu othi uyakholwa ngibona at least akangasasebenzeli wena kambe osebenzela umngane wakho manje mafika naye kuba nalenkinga aphinde enze kanjalo akunankinga phela umngane wakho uzobe semxosha ayi angeke yanginike lelo thuba okungcono ke sibone ukuthi mangifike kusebenza kahle impela hayi nesandla sakhe ufuna sibone izandla ukuthi uzofika ifanana lezo sokwangipha zona izandla wena uqobo mhlawumbe ke sibhekeke lo mnganti uzofike naye angiphatha ngalolu hlobo oluyilo obulenza naye uzofika awusa amathawula cha ngizama ukuzomzekela ukusho njalo naye angafika awusa amathawula izenzo zakhe idala nami ngigcine yena what about yena ngeke angiboni kodwa ukuthi ngajwayela abantu kwenza ngokufana izinto beqala since wasebenza neqala mama ngicela ukuthi at least qala ngikade ngibasebenza abantu kade ngibasebenza suke nawe waveza okuningi kumina at least mama ngicela umhlanganise nomunye umuntu khona wena uzogwema inkinga eduze wakho hayi angazi emva kwalokho angazi ngempela umbukele ngaze kodwa ke mhlambe ke kungcono ngamhlanganisa ngoba umngane wami unendoda yakhe mhlambe mina ngoba nakho ngithatheka kancane ngoba ngingenandoda kodwa kanjalo mhlambe mina ngilesebenza ukhuluma ukuthi hey awunandoda hey cha kodwa umsebenzi wakho uyayazi uyazi ukuthi ayikho indoda bayi ukuthi bekhuluma mina buvele azangifike nginolwazi lokho ukuthi ukuxoxa cha khona indoda okwesifika nje wena endlini uzohalela ukwazi nowakwami ukuthi hey cha wathola ngimazi phela ngoba washo sikhona konke lokho manje bese kudidi ukuthi umuntu wayeseba nezinkinga eziningi kangaka sephela ikuphi hayi wena inkinga yakho lapha kwami ubusibona ngathi sekuyikwakho indlela owenza ngayo wena uthi lapha nje hayi akunandoda sekuyikwakho lapha angeke ke mama manje uzomsiza uzomzama umtholela umsebenzi hayi ngizobona noma uyavuma ndo mngani wami ngizobona ngoba mnika inamba bayibonela South Africa kusemhlabeni la kaNkuluNkulu konke enikwenzayo la manifika la kwiVuman Film kuzophuma siyanthanda kakhulu nesingakwazi nekade nize nithi nizokufihla kuzophuma
Mama siyaxolisa yabo. Wangibonga ngathi uzongishaya mama kodwa phela kumina okhipha Ukuthi indawo. nawe angisathembi nje ngathi nawe uyavumelana naye. Angisazi, angisaboni kahle. Mhlawumbe usazokucabanga kodwa. Hayi angazi nje ngicikekile nje bandla sesiqedile ngihamba. Akunankinga bafu. Ngiyabonga mfethu ungakhululeka yabona. Ungakhululeka mfethu ube right yabona. Ungakhululeka nje bazokuphelezela mfowethu. Ish mama ngincese yes. Hayi ngiyezwa. Yabona ukuthi kumele umphathe kanjani umunye ungawisi ithawula angazi noma ubulwisa ngempela muthi ubulwisa ngempela ungasalwisi muthi ubuthatha ihagi kusho akusamele ithi ihagi uyithathe noma hayi kusho ya imina benginamathelisi akuyena manje obeyinamathelisi sekuyimi yimi engusamathawula ngingambiza kanjani umuntu ngithi akazoyikhulumela la mase kube yimina ngiba wrong yaphenduka inkulumo kuyimina engithatha umuntu ngamletha yaphenduka yasiba yami inkinga Ncese mama. Ngoba phela yimi engimthathile ukuthi ngoba yimi engishoyo ukuthi angisazi kwenzakalani noma uye uyisebenzi lapha ekhaya noma usewumnomzana lapha ekhaya angazi maye yena mase afike ekhuluma nje kwamina angisazi hayi kuzolunga mama sibonge isikhathi sakho ngiyaxolisa uzoba right ukuthi akufanele ukuthi umuntu esifazana uhambe usineke uhleka mina ngangithi ngihleka ngoba ngithi ngenzela ukuthi ngoba abantu kwethiwa phela ene hayi thina mesiqasha abantu sibaphathiswa kwezinja umuntu ufanele afike lokudla kwakhe yonke lona uhlala lapha ekhaya bengimnikeza ukudla ngenze ukuthi shuthi leyo nto yena ubona ukuthi nje hayi sekuwuthanda hayi ngiyaxolisa noma ngimheha njengoba South Africa sanithanda nonke nibalekile amen